به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله،
اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hvala pripada Allahu Đalešanuhu, gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Božijeg miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu obitelj, ehli bejt, njegove ashabe i na nas ovdje prisutne. Poštovana braćo i sestre, neizmjerno sam zahvalan Allahu Đalešanuhu što se danas u ovom mubarek danu, u ovim mubarek danima nalazim evo u vašem džematu i gledajući vas ovdje povezani u džematu, zaista sam posebno sretan, jer ako muslimani, pogotovo u dijaspori, nisu u džematu, onda kako sama riječ dijaspora, a to znači od dvije latinske riječi, dia i spora, znači život koji umire, bez opredijeljenosti u džematu znači da nestajemo. Ali ovo zaista, ovaj današnji dan, ovaj džemat i ove druge džemate koje smo posjećivali potvrđuje ono kuransku istinu: inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. I mi smo ti zapravo koji čuvamo i Kur'an, i čuvamo džemat, i čuvamo našu vjeru. Muslimani diljem svijeta u ovim mubarek danima obilježavaju na različite načine dane Mevluda, rođendan Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I naši muslimani s naših krajeva na svoj način, kroz Mevlude, učenje salavata, učenje Kur'ana, kroz zajedničko druženje, obilježavaju na svoj način. Ja često ističem da kada je prvi put bio prikazan film pod zastavom Muhammeda u sarajevskim kinima, to je bilo prije 40 godina, naše majke, naše nene su dijelile slatkiše ispred kina gdje je bio prikazivan film pod zastavom Muhammeda. I to je iskazivanje ljubavi prema Božijem poslaniku. Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je prije svega, kako Kur'an kaže, poslan kao rahmet svim svjetovima, odnosno cijelom čovječanstvu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On je poslan onaj koji će obradovati ljude. On je poslan koji će obradovati ljude, koji će olakšavati ljude, a ne im otežavati. Zato se kaže da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Jedini uzor nam je Božji poslanik. Zašto? Upravo zato što se zna kad je rođen, kad je živio, komu je bio dedo, komu je bio nana, komu je bio otac, rodbina sve, kada je živio, koja su djeca, koji su njegovi prijatelji bili, koji je djelovao, koji je putovao u nebeske sfere kroz miraž i koji se opet vratio među ljude. Dakle, život koji je satkan u tih 63 godina zapravo, jedino je zapravo i može biti uzor svakom čovjeku. Ne samo muslimanima, nego i cijelom čovječanstvu. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Zaista si ti, Muhammede, poslan na najvišem stupnju morala. I glavna misija Božjeg poslanika, zašto je poslan kada kaže بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Poslan sam da usavršim moral kod ljudi. To je bila glavna misija poslanikova, da usavrši moral kod ljudi. Zamislite u jednoj sredini gdje je zapravo vladao džahilijet, neznanje, gdje je bila zakopana i kada bi se rodile djevojčice, onda bi se zakopali žive zato što se smatralo da oni donose nesreću, da one donose siromaštvo. I sad rađa se Božji poslanik i uopće kada postavljamo pitanje ko bi od nas uspio u takvoj sredini. I ne samo to, nego nakon 23 godine osniva svoju zajednicu koja je bila tako jaka i nakon nekoliko desetaka godina bit će osvojena i tadašnja islamska Španija koja je bila 800 godina muslimanska zemlja.
i naravno ovamo sve do Indije. Dakle, jedino ta ideja koja je bila čista, koja je bila da usavrši ljude, da ukaže na to da su ljudi zapravo svi od Adema a.s. a da samo se razlikuju, kako Kur'an kaže, po bogobojaznosti. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Zaista kod Allaha dželešanu je onaj najvredniji, najcijenjeniji, onaj koji je najplemenitiji. Dakle, ovdje Kur'an kaže da nas je stvorio u različite narode, ali mi se zapravo ujedinjujemo kroz ummet. I svako od nas, kao što sam i sinoć u Louisvilleu rekao, ko sam ja, jedno malo biće ili zapravo ovaj džemat, pa sam uzeo primjer i velike islamske zemlje, uzmimo recimo Tursku ili Egipat ili Indoneziju. Šta može ta jedna zemlja doprinijeti ummetu Muhammeda a.s. Ili govorite o Kur'anu. Znate koja je to velika odgovornost kada Allah dželešanu kaže: "Lau anzalna hada al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Kada bi se ovaj Kur'an objavio, vidio bi kako se brda tresu. Khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Od straha poštovanja prema Allahu dželešanu. I sad smo mi rođeni u islamu, naši djedovi, naše nane su čuvali islam 500 godina i sad zamislite koja je to hrabrost okrenuti leđa Kur'ana. Sad neću postaviti pitanja koliko od nas ovdje zna učiti u Kur'anu, ko od nas vodi djecu u mektebu kako bi naučili kuranske riječi. Jer po tome moramo biti dostojanstveni jer pripadamo Allahovoj knjizi koja je objavljena prije 14 stoljeća i sačuvana do dana današnjeg. Nije baš jednostavno onima koji slušaju Kur'an, pa čak i nemuslimani, kako kaže jedan veliki francuski učenjak René Guénon, koji je 30 i nešto godina u Kairu studirao islam i na kraju je došao do zaključka i rekao je da čovječanstvo će kad tad morati vratiti Kur'anu. Dakle, nemusliman to govori, on se na kraju našao u islamu. Zapravo, koja je hrabrost, zato postavljam pitanje u ovim mubarek danima, kada trebamo govoriti o ljubavi prema Božjem poslaniku, o siri Božjeg poslanika, o njegovom životu, koliko poznajemo njegov život. Jer zapravo, ako ne poznajemo nešto, onda tu se javljaju predrasude. Ako mi ne poznajemo Božjeg poslanika, kako možemo očekivati onda od drugih? Zato kažem da je velika odgovornost svakoga od nas. Vidite, Allah nas je počastio nas je prije svega, kako Muhammed a.s. kaže, iskoristi zdravlje prije bolesti, iskoristi mladost prije starosti, iskoristi imetak prije siromaštva i tako dalje. Dakle, i ovi hadisi na neki način podsjećaju nas da uvijek imamo na umu tu zahvalnost Allahu dželešanuhu, da možemo činiti dobra, da možemo uvijek učiti Kur'an. Hvala Bogu, u zadnje vrijeme u gotovo svim džematima ima i oni koji se opredjeljuju da uče Kur'an i u starosti. Takva su vremena bila, neki nisu išli u mekteb, ne znaju učiti, ali nikad nije kasno. A za one kojima je baš teško, barem neka uzmu jednu stranicu ili 2 ili 3 stranice dnevno i neka uče prijevod Kur'ana. Hvala Bogu, u današnje vrijeme mi gotovo da imamo svu literaturu i na našim jezicima. I to je velika prednost. Prije toga nije bilo. Jer mi koji živimo u dijaspori i mi koji živimo u Zagrebu, jeste da smo i bliže Bosni i Hercegovini, ali to je slično. Uvijek postoji ta mogućnost asimilacije, ali uvijek je, bez obzira na to što živimo izvan svoje domovine, dakle to je obaveza da nikad ne zaboravimo svoj zavičaj, jer smo mi ambasadori naših naroda, odnosno naših domovina ovdje. Kakvi mi budemo ovdje bili, mi naravno trebamo razmišljati ovdje lokalno, svako o svom džematu i na kraju se povezivati svi džemati, ali nikad ne zaboravljajući odakle dolazimo. Jer mi kako budemo slali svoju poruku, svoju sliku našim ovdje komšijama, tako će i oni imati naš odnos prema nama, ima i prema našoj domovini. Kao što rekao, dakle, mi razmišljamo lokalno, ali globalno mi živimo u državi koja je dosta učinila za naše narode, da tako kažem, na Balkanu, i to uvijek treba cijeniti.
I u tom smislu smo mi ambasadori da mi jednostavno i naše komšije u ovom gradu u kojem živimo da još okrenemo kako bi nam pomogli. Jer mi smo zapravo, kako je često znamo citirati, reći Hadži Hafiz Ismet Efendija Spahić, jednostavno kada ste okruženi nemuslimanima, znate, kao jedna njiva, ako nije dobro ograđena, bez obzira što je obrađujemo, uvijek postoji mogućnost da jest ona trava jednostavno za nekoliko godina, ako ne okružimo, ako ne ogradimo kako treba, postoji mogućnost da jednostavno nestane. Mi smo zapravo okruženi nemuslimanima i nama je potrebna prijateljska pomoć zapadnih zemalja nekih. Prijateljskih zapadnih zemalja. U tom smislu, dakle, pogrešno je ono kada se govorilo u komunističko doba da je truhli zapad, da zapad nije. Nije to tačno. Na zapadu su najbolji univerziteti, uzmite od 500 univerziteta, svi najbolji univerziteti su na zapadu. Pogrešno je govoriti to, na zapadu se radi, na zapadu je disciplina, na zapadu je red, na zapadu se ne kasni, ne kaže se buhrane inša Allah pa ćemo onda za dan, za 2, za 3 dana neodgovornost prema vremenu, iako imamo tu odgovornost, poziva nas Kur'an na to. Tako mi vremena, vidite Allah dželešanuhu kada se nečime kune, onda znači da je to velika važnost. Tako mi vremena. Dakle, mi smo svakog trenutka bliži smo smrti. Ako ne budemo iskorištavali, kako kaže Muhammed a.s. mladost, zdravlje prije smrti, mladost prije starosti, jednostavno smo svakog trenutka smo bliži smrti. Dok sada razgovaramo, mi smo sve bliži. I otuda je ta naša odgovornost. Kada Allah dželešanu kaže Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Mi smo ponudili taj amanet, vidite, i brdima, inna aradna al-amanata ala al-ardi, i zemlji, nebesima, ali oni su se sustegli, pa je prihvatio čovjek i čovjek je bio lahko mislen. Ali zato kada se kaže čovjek, mu'min, onda je taj mu'min u prijevodu bi značio da onaj koji živi u sigurnosti. I zato njemu, kako kaže Muhammed a.s. kada ga zadesi neko iskušenje, on se osaburi i biva nagrađen za to. Gotovo svi mi imamo razne iskušenja, pogotovo bošnjački narod u Bosni i Hercegovini imao teško iskušenje, jer vidite i Božji poslanici su imali najveća iskušenja. Kako kaže Muhammed a.s. što su bolji vjernici, imaju veće iskušenja. I mogu vam reći da sam putovao gotovo cijeli arapski svijet, od Australije. Uvijek budite ponosni na svoje djedove, na svoje nane, na svoj islam. Mi smo dobri muslimani. Mi smo dobri muslimani i mi pripadamo zajednici koja je hanefijskog mezheba i mi trebamo da sačuvamo. Ne trebamo se olako jednostavno udaljiti od toga. Mi pripadamo hanefijskom mezhebu i mi pripadamo onome što su naša ulema koji ima svoju tradiciju, što su nas učili. Mi ne govorimo kao što su govorili mušrici, mi smo tako našli naše djedove kako su vjerovali. Ne, mi govorimo o našim roditeljima, o našim predsima koji su bili muslimani, dakle, koji su čuvali islam, kako kaže Muhammed a.s. doći će vrijeme al-ghuraba, dakle pojedinaca koji će čuvati, kojima će biti teško čuvati islam, kao uspoređuje kao žišku, jel? Teško, jednostavno. Mislim da smo mi ti koji smo sačuvali i na odgovornost nama da zapravo sačuvamo taj emanet o kojoj Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu govori. Dakle, u ovim mubarek danima Mevluda, kada trebamo donositi salavat na Božeg poslanika, vidite mi uvijek Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mi donosimo salavate osim namaza, pa i kada dođemo kući, pa poslije jela, pa uvijek salavat, pa kada krećemo na put, kao što je naš vodič ovoga puta, Hafiz Dermin Efendija, uvijek počinje sa salavatom, pa završavamo sa salavatom i evo da završim sa jednom poučnom pričom koja se događajem zapravo iz rane povijesti Islama, koja se desila, upravo govori o važnosti
salavata na Božijeg poslanika, o našoj ljubavi prema Božijem poslaniku. Naime, jedan trgovac je imao dug, bio je dužan jednom drugom trgovcu oko 500 dirhema i on je jednostavno došlo je vrijeme da vrati dug, nije imao, pa je otišao kod drugog da pozajmi kako bi vratio ovom drugom trgovcu. Međutim, kako je došlo vrijeme, ovaj drugi je došao ponovo da traži dug i nije imao da mu vrati i ovaj ga je tužio kadiji, a kadija je bio, kažu da je bio čak jedan od evlija, da je bio pobožan kadija, pobožan vjernik i jednostavno rekao, pošto ti nemaš da mu vratiš, ništa, sljeduje ti zatvor. Jednostavno pošalje ga u zatvor, ali on zamoli kadiju, ovaj dužnik, kaže, pošto sam ostavio ženu i svoju djecu, ako mi dozvolite da idem da se poselamim s njima i evo, sutra ću se vratiti. Kako ću ja znati, kaže, da ću se vratiti sutra? Evo, kažu, uzimam Božijeg poslanika za svjedoka. I kadija ga pusti, on se vraća kući i kaže svoje ženi, svojoj djeci, tako i tako, babo sutra ide u zatvor, da znate, imam dug, zbog tog duga, tog i tog. I kaže njegova hanuma, pošto si uzeo za svjedoka Božijeg poslanika ispred kadije, hajde da večeras učimo salavate. I oni su učili salavate, legli spavati i on je snio Božijeg poslanika. Kaže Božji poslanik, u snu njemu, idi kod tog kadije i reci mu da je Božji poslanik rekao da za tebe on plati dug. A kako će mi on vjerovati? Recimo, kaže da jer taj kadija uvijek je po 1000 salavata donosio svakodnevno i recimo da je preskočio jedan salavat, nije dobro izbrojio. I on došao kod kadije, kaže tako i tako, Božji poslanik je rekao da ti za mene platiš dug. Kaže, a kako ću ja tebi vjerovati, tako i tako on ispriča, da ste preskočili jedan salavat, a kadija je već primijetio to. I on mu je dao još 2000 dirhema i oni 500 što je trebao, znači to je 2500 dirhema, a ovome što je bio dužan i taj je sanjao Božjeg poslanika koji mu je rekao idi vrati tom dug. Tako da se skupilo 3000 dirhema, on se vratio jer kaže kadija ti si bio sebe da i ja sanjam Božjeg poslanika. I ovaj što je bio dužan i on je rekao isto. Ti si bio sebe da sam ja sanjao Božjeg poslanika. Dakle, šta znači važnost učenja salavata? Nama nekad neke stvari izgledaju kao nisu važne, ali jesu važne. Jer Allah dželešanu kada nešto kaže u Kur'anu inna Allaha wa malaikatahu, kako ono što učimo kuranski ajet svakog petka, znači Allah dželešanu i meleki inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, donose salavat na Božjeg poslanika. Pa zato i vi vjernici donosite salavat na Božjeg poslanika kako bismo zaslužili njegov šefaat i na ovome i na budućem svijetu. Molim Allah dželešanuhu da ako Bog da jača ne samo ovaj džemat, nego i sve druge džemate. Ja čuo sam da u vašem džematu nema problema, ima u nekim gradovima gdje su malo podijeljeni džemati, ali uvijek se sjetim izreke Hazreti Alije, svaki džemat sa problemima je bolji od onog pojedinca koji nema problema. Jer taj pojedinac će kad tad nestati, ali džemat će ostati. Znači, bolji je džemat i koji ima problema, različita mišljenja. Bolji je od onoga možda koji je milijarder, ali ako sam živi, ako on nije opredijeljen u džematu, postoji mogućnost da jednostavno nestane. Molim Allah dželešanuhu da mi budemo ne samo u ovim mubarek danima, nego da sačuvamo islam i na ovim prostorima i ako Bog da pomognemo našoj domovini, koju nije lahko, kao što rekao, i to je naša isto tako odgovornost. Da pomognemo i našim džematima kojima je potrebna pomoć i ako Bog da usadimo sebe, kako Muhammed a.s. kaže, ono sadakatun džarija, ono trajno dobro po kojima će nas ljudi se sjetiti. Neki dan sam čuo od jednog estradnog umjetnika i to mi se svidjelo, kaže, ja ne bih volio da me ljudi zapamte po tome što sam poznat, što dobro pjevam, ne znam, sevdalinke ili narodne pjesme. Ja
bi volio da me zapamte ljudi po dobrim dijelima. Molim Allaha dželešanuhu da svi u nas, ako Bog da, zapamte ljudi po dobrim dijelima. آمين يا رب العالمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ الرضا كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما بفخامة شأن شرف الصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واكتب السلامة والصحة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغازين والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، تولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا المكان مكان الإسلام والمسلمين، مكان يصلى فيه ويتشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله